Rainbow Mizo Channel khirtu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa voin hi Russia le Ukraine hanin do tana tanga ni sangkhat somga le pakhat na anita hane Ukraine sipaitan tunhaya hian Russia ramchung Kursk region na baipuen thak na chu thar thoin indona lian tham le lom tak tak mai achuak dau renga Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan kan sipaitan Kursk region hanlu chil nuwa khan Russian sipai na in baina frang tranga Russian sipai singkhat sanga velin nunna anchan toni tin aklema baipui thak na tharawang hian Russian sipai te thopa Kursk region na North Korea sipai lut te point nunna anchan tamper hun chu athleng me kani tin hasoi boka President Zelensky hian kumsang ni somni panga chung hian Russian na kanin dauna ti to pani thaina turin Kongeng kima kanti thai thil zong zong te titurin Ukraine chu ain peyani hati Russian sipai te point Ukraine ramchung mun rang ranga baipui thak na hanaya mun than khata missile strike hanaya Kiev khopuya po drone strike lian tak tak mai hanaya wangin Ukraine civil mi poisai lo ten nunna hanchan pha ane hetianga hin beiton nakara hian Ukraine general staff chuan Russia ramchung Kursk biala in bainalian tak tak mai mun som kole palilai maya achuaka hetianga ralthuam manga in beiton na nasatak mai thlengchomek khi Kursk biala in bainom to zongjong ain alet din atamzoka Ukraine sipaiten Kursk region a hian mason tuma baipui thangna lian tak tak kilthrang thranga an kalpui rol hian Russian sipaita chuan dangchat turle Kursk region atanga chuak turin thaito pin hanor ve boka heiwang hian in beiton na hi monsom ko pali ve laya achuak ane Ukraine chuan baipui thangna thar hankalpui meka hian Kursk biala mun thrang thranga mason na in mun than khat chu lak bel hanei toni ti anpuanga heti rol hian Russia Defense Ministry chuan thuchua ansiama Russian sipaitan Ukraine brigade than khat te an hena mun tar langin mun pasaria Ukraine sipaitale anral thuam te bei ania tichon Russian sipaite hian in baina mun ruka ne na anchang me kani tin hanpuang boka Reuters News chuan halelam lelam report hi engma finfia thei aom lawani anti Ukraine hian tun pathian ni tangkhan Kursk region a hian beipui thak na thar hi antrana masa he beipui thak na chungchang hi Ukraine chuan chipchiar taka soifia na an nei lawa Kursk biala beipui thak na thar han kalpui hi engwanga tingen ni tipo engma soifia na hanla nei lawa heti rol hian in baina lian tak tak mai chu athleng chun zom mek ane tichon Ukraine in dona chungchanga hian Russia lamle Ukraine lamin report an pek hi adik nge diklauti hi hriat thailo thil tam tak awma Russia chuan Kurakhove khopui chu anlani ti anpuang towa masa Ukraine Kortetsia Army Unit thupuang tu Victor Trigubov chuan National TV a Ukraine sipaita chuan khopui chimlam pang pona Russian sipaite anchalding meka Russian sipaite hian khopui chung hanlalu chillawa heti rol hian Russia chuan khopui chung ti chiat vek tumin ralthuam hlom tak tak mangin han beya ankapluta building tam tak bom chiat ani wangin building tu chia wangin kothlera lungke noite adar remrumane ati masa hetiang hini masela Russian sipaiten khopui chunglu chila manson zel thailo na turin thaitop kan chua Kurakhove khopui pon khothlang lampanga Russian sipaita chu dancha anlani mekane atibok hein dona hi US President thar Donald Trump chuan kandon report photo angin atitop donani ti alo tiam toa hemitan hian Ukraine le Russia palai na thoktu tur special envoy po halo rot toa Kiev khopui hatlo donani ti puanzara lo ni toa masa Kiev fa azin hun tur hi son latle ani donani ti Trump special envoy for Ukraine and Russia Kate Kellogg chuan hapong jarbok ane US President Arthur Donald Trump hian hein dona hi ti top duin ti top po lotiam to masela political analyst le war expert tam tak te chuan atur tu jok ram hanom lo chuan
in do ma anomang khan in remna asiam ngot thain harinom lawa achan chu Russia hian nasatakin hein do na wang hian hantur ve towa sipai tam takin nunna hanchan baka hein do na hian Russia sumle pai tam tak chu luan ral tir haloni to boka Ukraine sipai le civil mi ta jinga nunna chan tam tak hein do na wang hian hanom to boka Western ramsang sang tele NATO member ram ta chuan sumle pai tam tak indona wang hian hanlo khoral to boka ti chuan thesan tam tak luan to na Ukraine indona hi met tur chuan Russia in hanram lak chin thren khat te anop zui hi remti sak ania khovelin chu an pompui ni lo chuan he indona hi ti top mai thai ani arinom lo ani anti ti chuan Ukraine chuan indona hi ti to pani chuan NATO kanzoma tulani tin hanlo sai towa Mase US President-elect Donald Trump chuan Russia din mun hi kan thlir chuan han khongai thlaka chuwang chuan Ukraine hi NATO a telve tur hian kadu puilawa President tan laklu kani ma chuan Russia President Vladimir Putin hi mu katum lo boka Mase NATO le tuna US Biden administration ta chuan Ukraine hian NATO hazom hi aremani tin thlop na anpek thu hansoya Mase Ukraine hi NATO zom turin somna pek alani ngai chuang lawa Ukraine NATO zom hian harsatna lian jok chokchok thai thil dang tam tak aom thaya chuwang chuan Ukraine hi Biden hian fui porviau ma sela NATO zom tir tak takero hi chu anthil tum hani lawa Ukraine kaltlanga Russia bei hi anthil tum ber chu ani jokina thriata Mase chu ti to pangaya NATO kalphung po siam that angai boka NATO danin haphu tangin NATO member ram zongjong ten anram sum de chua zongjong atanga za panga chu NATO a an chunglut thau tur hania chu tianga an GDP tranga za panga chunglut dulo NATO member ta chu pet chua ani lo vek chuan US hian NATO a sumapek hi ti tlem hatul donani hatibok Al Jazeera point report an pek dan chuan Kiev chuan NATO zom hian Russia in beipui thak na hi ti jiao main nasatakin boruak atial thaya hemi chungchanga hian Donald Trump le angai dan Trump pui tu ramthan khat ta chuan Moscow thinurna chokchuak tu ani dona Donald Trump an inrem na siam tura malak atum na konga kong harsa chu chuan hasiam sakjok donani hanti Al Jazeera hian report an pek zeldan chuan Donald Trump chuan Russia kongkabul loka uikol anmani dodal tu chu chuajalan ang tluk ani dona chu tiang chuan US kongkapui bula hian uikol kaimani dodal tu chu chuajalan nidon ta se chu tiang ne na khai khin chuan Russian President Vladimir Putin a ngai dan siam dan tur chu ka hrethiam thaya Biden hian Ukraine NATO zom hangaya ni tin halo sei toa masa diktak chuan chu indona ti top na tur le buaina beng daina tur hani lo wangin kei chuan kapom lawani hati hetiang kara hian The Guardian chuan nizana report an pek danin kumsang ni somni panni February tha Moscow in Ukraine haron bei nuwa khan Russia le North Korea ta chuan diplomatic le military lama injom nang het jok an siam thara ti chuan in remna juljui hian Russian sipai te tranpuya Ukraine sipai te beitur hian North Korea sipai singkhat sangni vel thonlu anitoa Russia Kurds biela Ukraine sipai tenen nasatakin hanin beya hethil hi Ukraine indona North Korea hain rol satlia anilowa North Korea hian hethil atang hian thiljir chua lian tak anaya experience anai zela piangyan chuan athenom ramtelaka indona neidan tur chungchanga po mani hinrin tok nale ralrel dan tura ngaidan thar hanaita chuan athenom South Korea le Japan tetan harsatna athen tran mekane hantibok hein dona North Korea sipai thonlu tahi tam takin nunna chan ma sala North Korea chuan hei hi hlokna angai thunga tunlai thiamna technology sang tak manga siam Russia sipai te man ruwa tam tak chu ataka mangin tonhriat tam tak anai belboka Russia in asiam thar intermediate range hypersonic ballistic missile po heng North Korea sipai te hian aman dan engkim mai atak ngein zirchian na annaya anmangta tichon Russia ral thuam changkang berber te mandan chu athan pa training pek ngai lovin
North Korea sipai ta hian an thiam ta hei khi an thenom ram ta tan thil thalo ani antibok indona hian Ukraine malak mekna a thenom ram ten an tor pha na hom tanuala chungjinga langsar tak bai chu Moldova Transnistria region han ti chu tuna hian khovat tak nuaya blackout ani meka Soviet rural na hake chiat nuwa Moldova sarkar chu independent tin haloding thara mase Russia thop tu Transnistria region han ti chu Moldova ramchunga hian haoma tichuan Zelensky halolan ma khan Ukraine point ama jong chuan Russia hi halo thop to thina heiwang hian Russia tangin gas supply hi Transnistria region le Ukraine te hian anrin roll ber hania tichuan tuna hian Russia ne na gas supply hi renew na hanai lo wangin Ukraine chuan Russia ne na tanga gas supply hanton le theina tura norna tan anram kaltlanga Transnistria region a Russia in gas pipeline manga Transnistria region a Russia thop tu te gas supply hapek thin chu kumin January ni khatatang khan Ukraine chuan anti top ta Russia hian Ukraine a gas supply hi apanga ya haron pelut lo ni chuan Ukraine ram kaltlanga Transnistria gas supply hi ti top ani donani tin han soita hani tichuan ni minlama khan Ukraine President Volodymyr Zelensky le Moldova President Maya Sandu Tachuan Moldova breakaway region anti Transnistria region chu blackout ani chunjom zelo natura Ukraine lungal thaitem hanga kholti nun dan turle Transnistria region a energy antlak chamna nasazual phushuk turin saidun na hanaita hane heti meklai hian hein donale akai hnoya hian Russia chu acharova tatul tul mai boka prisoners of war anti indona wanga Ukraine mi Russian anman mitang jinga mi thren khat ta chu tha ani ti UN chuan hapuang ta hei hi United Nations Human Rights Chief Deputy Nadal Nasif chuan Geneva UN Human Rights Council a reporta indona wanga Ukraine mitang thren khat te Russia thunai tu ta chuan anti hlum thina ni ti finfia hania indona tran hani trangkhan hetiang case hi finfia to somruk le pariat lai om to chuwang chuan Russia thunai tu ta hi Ukrainian indona wanga anman te antha thin chu titop turin kan nge nani hati tichuan heiba ka hian Geneva UN Human Rights Council chuan he thil thleng chung changa mo phur tu ta chu demna thu chua siama war crime indona dan bo chena chung changa thiamlo chantira thu boi siam sak turin hangen ngal bok ani Ukraine mi hanman somruk le pariat lai te hi hanlo that to ni chuan mun frang franga indona thlengmek tenen inram na chu alan hnai lo hlet ti hei hian anem ngeta US in thanlaya Donald Trump campaign team jinga an throi tu pakhat chuan European Union le NATO member ram ten Ukraine nena hian ral thuam hanpek that paule Russia chuan ral thuam thajok aron mangchun jom zela tichuan hein dona hi ti top du tak tak tan chuan Ukraine nena ral thuam le sumle pai manga tanpuina pek hian omzia hanai lo mai ni lovin in dona atizwal zoka mipui tam tak poi sailo ten han tur zoka ni ti hi an huthiam to turani hati voina hian Russia le Ukraine in dona chungchanga Azius le The Guardian ten update anai dan chuan Ukraine sipai ta chuan Nizan Khan Russia ramchung thuk taka beipui thak na hanaya he beipui thak na hi drone strike manga kalpuyania Russia nuclear bomber te air base sami oil depot chu nasa takin ti kan hania Russia lampoin hei hi han phalawa Russian regional governor Roman Borsargin chuan Volga luikam le lampangawam Engels le Saratov khopui ta chu mass drone attack nuaya auma Angel khopuya industrial site a kangmeina satak achuaka he oil da khom na mun anti kan hi lian takani wangin kangmei chok hi thelmai thei anilowa oil barrel than khat te apozui zela wangin kangmei chok hi adar zau zela kangthal tu jingami mi pathumin nunna anchanani ti apuanga mipui tam tak GI le mangang tak te chuan engel khopui hi anchua sana
mipui noi ni chungzat chen na Engels khopuya hian state of emergency puanani tin ha report bok Ukraine sipaite drone strike awang hian Russia ramlaili lampang Saratov khopuya po chiat na lian tham tak tak mai hatheng boka building tren khat te ti chiatania hei baka hian kot thera kar dinglai ta chu nasatakin hal bokani anti Ukrainian Pravda chuan hethil thlang chungchanga hian Ukraine chuan official in thuchua alanai chialawa mase chiat na athen na mun hi Russian military base te ani deuh veka Russia thunai tu ten civil mi te mun tam tak achia anga an puan hi thudik lo ania nuclear bomb phura thak thai Russia nuclear bomber te trum mun le han tho chuan mun airbase chu kanpitum ber ania tichuan heng airbase le military base sa chiat na thleng te hi an control thailo wangin civil mi te muna kang me chok hi atheng zui nin a hriatta Ukraine sipai te hian drone strike an na hian heng civil mi te chen na mun hi an target ani lowani anti United Nations chuan civil mi te torna chungchanga update an nei dan chuan kumthum don kalta Russia in indona acho chuatang khan civil mi nun na chan za som ko pangavel hi Ukraine mi te hania tichuan civilian nun na chan zongjong hi sing khat sang ni zathuman chuang towa hetianga civil mi ten nun na han chan na chan bulpui ber chu drone manga mun hla tak taka in be na athena wangte long range missile manga indona rap thak tak tak athena wangte le glide bomb te man hani wangin nunna chan hi nasatakin tun naya anpung chawa Eastern Ukraine lampanga Russia chuan beipui thakna lian zo karon kalpuya hetiang ral thom hlom chihrang trang mang hian mun hla tak tak andon beifau thrina hei hian ama zongjong ain nikum September tha tang khan civil mi te thi na za somthum zatin hatipunga nikum September tha tanga November tha inkar chung ringot khan civil mi poi soilo zanga somsari le palin nunna anchan belani ti UN database chuan hatar langani antibok tichon voin thleng hian civil mi ten antor belzela Russia hian chunen lai point beipui thak na akalpui chunjom zela Ukraine chimlam panga khopui lian tak Zaporizhzhia khopuya Russian sipai ten missile mangin beipui thak na hanaya Russian missile attack awang hian civil mi poi soilo som pathum lai mai nunna anchana midang somthum chuangin liam hantur bok ani The Guardian chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky le US President atana laklu mai tur Donald Trump ta chuan hein dona chungchanga hian meeting poimo tak an nei donani ti an reporta he meeting an nei hun tur hi chiang takin puanjar chu alani chialawa President Volodymyr Zelensky chuan Ukrainian NATO zawm hi thil thaber hanilowa kathop lawani tia asoi chungchanga Donald Trump le administration thar loading tur ngai dan chungchanga hian tumain thutluk na losiam ha lo turin kangen chewa US President nimai tur Donald Trump hian NATO ne mo nilowe mo poni sela Russian President Vladimir Putin lakatrangin Ukraine hian security guarantee thatak amamoa mipuitain ngana tling chu ani turani ti po minhriat puya chutiang chu Ukraine hian adon thaina turin thaitop kan chua zui hangai boka hemi konga hian ngai tuana hrang te kan seng mek ka President Donald Trump nen po inbiak na kan nei donani ati Al Jazeera chuan President elect Donald Trump hian hunrei lo tea Oval Office alua dona Mase administration dinglai President Joe Biden chuan Donald Trump an indona tizual tu tia halopu fautrin tranpuina sum chu Ukraine nena pek antum le meka President kalchok mai tur hian administration thar lolut mai tur nena hian Ukraine le Russia indona chungchanga anin rolna zongjong chu dato mai om tak ania mase emergency thil nilowa President kalchok tur Joe Biden chuan Ukraine tranpuina turin US dollar makta duai zanga zat mai chu an pedonani ti apuang jar le ta hei hi US sumchau nilowin US le athurwal pui trangrol pol group member ramsomnga vel omnaten anti tur ania Germania Ramstein airbase sa heng trangrol ramta hian conference annaya heta hian
President Joe Biden chuan US dollar makta doi zanga zat mai kif nena tranpuina tan han pe don ani ti apong jara ti chuan hei hi US President thar halolu ma Biden administration nuaya trangrol ramten until ti nunung ber hani to donin ahriatani antibok The Guardian chuan Trump advisor pakhat aron trong chuaka Ukraine in dona bultran tu chu Russia nilowin Western trangrol poltele Biden administration nuaya Russia laka athak taka dodal na anlantir wangania America hi military lama ramro pui taka siamte remna le mona nuaya America economy ro pui taka choi kan ta chu until tum nilowin Russia ron thangzel chu phak lo an hlo wangin tharum mangin nek chep antuma chu Russian President Vladimir Putin hian du lowin hadau dala Ukraine kaltlangin hein dona hi cho chua anitani ti hi Donald Trump ngaidana ni ti chiang takin haron sai chuaka ti chuan chung in dona chok chuak tu Western ramsang trang tele Biden administration awang hian Ukraine hian remna siam turin aram bung thren khat te ahlan angai mai thaini tin Trump advisor aming an thup chuan asoi langbok ani Ole kan video like le share te comment te miloti sakle thau turin kan ngan chawa lowinen kol thaula chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau don nia